Ve Peygamber yok sallallahu aleyhi ve sellem afzalus siyam ba'da Ramazan Ramazan bu dabian çolti hadeza do marhı şehrullahil muharram ya muharram behçürü marhdı. Ve afzalus salati ba'dal farizati salatul leyli farzlarımız dabian çolti hadeza do Allah'ımızı bisin iyik ederiz do Allah'ımızda. Tak şu hadisi sani benim bilgul doğal muharram behçürü doluz do marhı des halır. Ve haq dadır ki şu advalı çıkan tehir di kabri şu hakulu çıkan halgır di kabri qiyari yedi diyen haq dadır biz. Şu di kabri des halırı advalı da şara mahar tuadırı hakulu da şu marhasa ibadet sa hadiler da şu ismar qabaşar qabul dolduyuz. Peygamber uçayaqanı hadisde değerli salam başıl değerli ilçin halk in kunta saiman ba'da şehri Ramazan marhibu dabian şulda hi marqabud doluj wali fasumil muharram bih marqabahan peygamber fa innahu şehrullahi diyal buht bus fihi tsunchuh yawmun taballah fihi ala qawmin duqquşla nahatiha dal tub de dishinchuh doğaj do dedis ve yatubu fihi ala qawmin akhirin duqquş naha tehdalı tub de do dinoş dishinchuh doluj bo buht bus ana muharram buht ish bilgul behqab el şunu yok şi hadiska sallallahu aleyhi ve sellem man sama yawma arafat diqabasak kana lahu kafarata sanatayn غربا به إسلام ودي دار كويس عرفت دي شرع شن شرع كفارة دتسون قنوشت دال قنوشت جيش دتسون ومن سام يوما من المحرم محرم به دقاباسك فله بكل يوم 30 يوما هر دين حدحله قائد دقابرسن ميال بسون ايش دزد دبي ومحرم به شوي قابج دو مولغ ام بعد اخبه شح دزد دواوي دوغش دو دزد ملغد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر وطسو پیغمبر حاق دوتسو سئل عن صيام يوم عاشوراء دينه مرقابر مشتتين پیغمبر خاطر اندو فقال إلشنو يانت يكفر السنة الماضية حال عدها شرا عدياش قنوشت كفارة دوتسو هل ازالي دوق دوينه حدوغش دوا تا 12 سنتيابر بيت نسلوبيه عاشره دي تا 12 سنتيابر بيت İsladar nisloveye İslağı itlaşı dediş muharram betta. Biarski şah de şidi xulşanış. Elçino yok şi hadiska sallallahu aleyhi ve sellem leysa li yawmin fazlun ala yawmin fi siyami adman deha dal yeş kamaşlo yats marqabrgaha illa şehr Ramazan marhibet çahsar marqabish marke. Mesela amarhibet marqabish qidwa dinosh aqacha şulduqa qabash şulduqa dal kamaşlo yuhunde. İşte dal kamaşlo yeş soğ bakış mel bol çarıqdık ana dal kamaşlo soğ yol çarıqdık. Yawma aşura deyent. Az itlaqdu de ve diyaxış dua şah dedis. Elçin o ayaqna yok şi hadiska değerler salam başıl değer elçin halk men awsa'a ala iyalihi şi dizlisht şortu yasak ve ahlihi şi tsannaha şortu yasak yawma aşura dinah awsa'a Allahu aleyhi saira sanatihi qidosh yigidisa şirşuh dal sundik şortu yegi dal kamaşlu yegi sundik zuhçe tsudinaha ve dizli tsannaha şi ehto boluş bes san goluk dersi san sağdalırsı san soğut dersi san dikretir dersi şortu yedzveyi dalı dıdza çıra ıshan bahası ve inte şortu yiyor.